Edward Rugumayo takatoranaga ebyobutegeki oyireho ebyobutegeki bikamutorana ekini kyeyorekera omukugira ngu takesimbahoga hantebe ebyobutegeki bonka aherize omumyanya nyingi eyabahayanire ombururu. Rugumayo gumwene abajenzi Isaiah Nyarwa hamwe na Neloyi Kabahuma akazarwe 2018 by'okwikumi omwaka gwa 1934 omurumwenge district ya Chenjojo akashomera ahari Mukole na Galhuma Primary School yaza Kabarore Junior School atyo yayorekerwa Nyakasura ahiyamarire senior ya kanane ya mukaga kuyaherize senior ya mukaga yakoregana n'obukama obwatoro ekyamuhaisise scholarship yokushomera Bungereza omwaka gwa 1958 akashomera ahari Chester College okumara emyaka 2 yatunga diploma ombushomesa atyo yaza London University yakonorayo degree ombyebimera. Rugumayo akagaruka Uganda yashomesa ahari Kyambogo atyo yaza Makerere nkakiyambi ahari Micho Hall aho nuho ebyobutegeki bye byatandikire omwaka gwa 1971 obu Amini akwato bwebembezi Rugumayo akekanga izina rye aha radio ngo yatoranwa kuba minister izobe lyakuratireho akachera ahambata aha ofisi ya president kubuza aha byomurumo gwe atyo yatandikiraho nkeryanshemereza. Rugumayo owabeire atine kugubwona ombyobutegeki akabempaji bwanyuma yo kugumana rugayo eshaha ya hamuhero omubwire bwakazigizigi okushoborora ebishobere akahereza nka minister w'ebyobwegese hagati yo kwa mukaga omwaka gwa 1971 okusyo kwa kabiri omwaka gwa 1973 atyo yaba minister wo kubanza kurekura omurumo gwa minister omubaruha eyahandikire Amini ar Nairobi nagirango akabatari kubasa kuhereza hansi ya government ya Nyakemara erukucwekereza amagara g'abanya-Uganda omwanya gwo kugarinda kuyagire omubuzahe omuri Nairobi hagati y'omwaka gwa 1973 kwisi omwaka gwa 1979 akageita ahabandi ababeire bazahire batebekanisa okwihaho Amini. Rugumayo omwaka gwa 1979 akaza mu rukiko rwa Mosh Conference nkomujwekerwa w'ekibiina ky'abanya-Uganda abari omubuzahe ekya Uganda Liberation Based in Zambia ekyahangireho National Consultative Council NCC ekiyaherize akaba chairman wacho. Orukiko rwo rwatandikireho ekibiina ekya Uganda National Liberation Front UNLF ekyarwanise Amini kuyahirwe ahangomo mwaka gwa 1999 NCC ekatwarwa ahari parliament buterevu Rugumayo akaba speaker wa parliament omubutware bwo nka speaker wa parliament Rugumayo akatereze ebintu byingi akuba omubutware bwa Amini parliament ekabetaruho ejiniyo parliament ya Rugumayo eyahireho Yusufurule ahabwa president wa Uganda ahabwo kuteshuka ahandagano eyakozirwe mu rukiko rwa Moshi. Rugumayo akareta ekitenso ngurule aremerwe kora ebyarukora mu rukiko rwa NCC kushwijumwa nuko akaruru kakaterwa rule akabingwa okwetegereza je amani ga Rugumayo no kumanyango akabari omwe ahabantu bana ababeire nibebembera eihanga wenka speaker wa parliament omone Ojoko Kalani wa parliament Dani Wadada na Budere Karani wa UNLF hamwe na Yashi Tandoni owebyamakuru omuri UNLF aba president Godfrey Benaisa akabete kikosi cyabana nke cyategekere government y'abachina ey'abakomunisti bwanyuma yo kufa kwa Mao Zedong. Rugumayo ohireho ekyo kwihaho Amini arukwatanisa n'amahega Tanzania akayambaho kuhangusya obwingi bw'abanyishengero ba NCC okuruga ahari 30 okuhika ahari 105. NCC ekagwa omwaka gwa 1998 erizo mwaka gumwe ehikire Kampala obwo Benaisa arukuruga ahangoma. Benaisa omukwerwanaho kusigaza engoma akakora empinda hinduka nko kusinduka omudumzi w'amahe David Oite Ojo omwihanga erya Algeria ekiyayangire aho mwebembezi wa Military Commission Paulo Muwanga yakwata obwebembezi obwo ebyo byona nibigendo mmeisho. Rugumayo al Tanzania kwehanuza ahari Nyerere ahacyakubasa kutereza Uganda. Nyerere akashenda Rugumayo kwagaruka Uganda ekiyayangire akorekerera Nairobi ahiya yegeisirweho omukyara we na muharawe hamwe na muharawe. Rugumayo akaguma ombuzahe kumara emyaka 19 yagaruka omwaka gwa 1999 atyo yayetwa government ya NRM kuhereza yamusindika ku bentumwa ya
Uganda omuri South Africa okumara emyaka 4 akaherezaho nanka minisita w'enshonga z'omunda hamwe na minisita w'ebyoburambuzi okumara emyaka 5 Rugumayo akatenseza gye Uganda omu rukiiko rwa World Trade Organization akahumura ebyobutegeki omu mwaka gw'2025 bwanyuma y'okwanga okutoranwa kwe kuba ambasada wa Uganda omuri Bufaransa arikugira ngu aruhire okutura omu mahanga agaheru akantu kokeire nawe ashutama omuka.